Ka Khasi Otter Society ka kenhun ka bayakun nak benta banyo ka Jingtreikam no ka Ktien Khasi hak si thodieng ka laraki ka Jingdap Southwest nam ka Jingseng ya ka ha ka tai ka Jingrakhi ka blalong ha hol jong ka art and culture lawan bani simenta lang do menteri ketenat art and culture ba elhak nang tau CM ka KHDC ba titas kain kum usumbot kongsan u president ka Khasi Otter Society Dr. DR Nonglai ulai thu ba lakum ka society klai khun borba nak benta ka Ktien Khasi banyo rung ha khnet bopra henry ka jingkun persya ka Citizenship Amendment Act bat bot ke isu COVID-19 kalak tak jor ha ka jingbut dien ya gani kakam ha ka wek pat kalyang ulai thuru ba ka jingsam jongki kilalap hadu menta ka jingpen kami ka Ktien Khasi kadang duna ba kata haki Ophis Jingtreikam jong ka Sorkar ulong ru ba ki babon kitnat ki penon kam da Ktien Khasi tang ha bakren rai ha ka batho watarpat kidang yai be dak Ktien pareng kamat ka bantong ka ba kwa ya ka ban perkemau yang ha gre por ka long sepang ka long yin ka Ktien Khasi kalong yang ka Ktien Khasi ka dai na ka kan hun man me jong kalong yang Austro-Asiatic ka ba kan thop ya ki Ktien munda bat santli ang ni hari India kani kalong yang ka dai ka bala ya ka jing hari India hadien ki jat Ktien Indo-Aryan bat Dravidian tang ka santli na kalong yang Austro-Asiatic kabala yobrung haga khunnet ba praja British sha kari India kabana kalong yin Tibeto Burman kalong yin ka khamret ya kalong yin mankhmer Austro-Asiatic artali di Ktien hari India kila yobrung ba khunnet ba pra bat kita kelong ka Manipuri nam ka knais pa thandai ko a bat ka Bodo agus ne ma raja lai Kalba, Kamiso, Katinidi jong, Kijanru naga, bat Garo, kira yaksa, banyak orang. Siapa tu? Lawan ra, ya kidak tu jong Ktien Khasi do Thomas Jones, agak senang kantas pak Sorkar, ringkat kejirat jong uduan rai bat ujurka. Hari ini saya laimut, ibarat sandur, ya kidak tu Khasi. Thomas Jones, Duanra, but Ujurha. Henry kinom talk history had the war. Games in the eye, getting Ithuh, Yow Duanra, but Ujurha. Kibalong ki samla kasi, kibalang ban talk but fully had the war, but kibalong ki nohikai, lande ki tutor, Joe Thomas Jones, banang Ktien Khasi. Lapan here no, ya. Kabenta jong ke Ktien Khasi haki weipat subjek tang hado class 4 but bon upai keri umpai berkat yang kata kajing penhiador yang ke Ktien Khasi kumpa kalong nenta ke class 5 ke hapno ha ke lower primary section hanrai la aibe dekikat English ban pule haki subjek ba pair Nado ke kelas 5 like no tang ya ke subjek Khasi haba ka embos ka penbet ban pule ba tho ada ke English no kelas 5 hado kelas 12 ka jingkeli kami hato la hikai bet da ke English ya kini ki subjek la pule ya ki kat English la ni English text haba jurep yaki vanakula school baro kajing sisa kalong bakajing batai bonsen kalong khambon aga Khasi khamtam hadu class 10 wat hadu class 12 ro lada kinam pule kim yakle bat ki bomdai Khasi lada class kam yakle bat ki bomdai Khasi bon ki rohikai ki hikai daga Ktien Khasi kabasha hai ni kalong bawat la Ktien tho medium of examination high school hapo campus kadai ka English nado class 5 hado class 12 ka Khasi ka sim ya benta jong ka Ktien hikai medium of instruction dei halor ka ni kanom na terwa ban aino dagi kat Khasi ban prescribe no dagi kat Khasi habaro ki subject haki vana class hapo jong ke embos hado class 12
Ktien Khasi kelabian banikai kita jingtreikam baro jong ke jok minta keberan kam kalong ya kaman jong ke Sorkar jela ai Khasi author society ya ke project ban penkela saya Ktien la jong ya ke mathematics ke science ke geography social science hadu class 12 ila ban ya kata dakini ki shis spotlight ko sangat kit khat bat ki waipat kit khat ki bakloi ban train na gamta ban invective bat ke jadun reu haba kren sepang ke jila do ke jadun reu hanni nomot ke pang ye ke jadun reu Khasi lani ke jadun reu nyotra ke jadun reu Khasi ke ke jadun reu ban light do hadu shwa ke ding syak sunsha ha ke English kadon laga kendau islam ringkat ukur usam bagi kena unnong we bawan tampur unmat yu nampliang bat kelan krop hakan dau Khasi udan lagariti kadustur bar ulong badan laga jingsai bat ke dia chakran ubak hamtam haga jisai haga yat chakran bat har khai bateng banni kino kini riulom jaga thansa dai lammingi jangkari india bangata ngamut ya kapora swa ke syak secara ke English hakat kaja of Bengal and Northeast India la thoshai busy Alan wang kumne except among the Khasis and a few of the Naga tribes the number of hillmen who are entirely dependent upon trade for their support is small like not like Khasi but kattu ke ni Naga kiba hat khai ke pateng ki rilom jong ka than sate lam ni kidam duna like no ki Khasi kiba ya chakran han ka khai ke pateng kani ka pani we Khasi ki lam khmat a khai ke pateng shwa ke disacha ke English ngilalong hadu kata por ke jad mri wala jo hanrai ngilalong rauno nado por tirosing hadu ka senang khat kena spa sau Hapo kaji sesyar ke English, ngiladu ya ke bor sesyari, ngiladu ya ke sovereignty. Nama la penjot di hima si, ngiladu ya kendau siap, batu ukur sama. Baru kijaka thor ngiladu, baru kijaka thor jangan Khasi ngiladu. Ka Sorkar nongway ka panyaso ya baru kijaka thor basyati, bat kasulhat. Bat ya baro ki jaga thor basyatai bat basya mingi la penyaso da ka Sorkar nomwe bat asam kata ganong ke jingtu ke jongi ya ke kendau siap na kaliang usi empat ulaya thu baka konsel kadon harengkan ban kersyane ka KS ha ka jiakun ban yo Ithuh no ya ka Ktien Khasi dokumen bahagani ka assembly wala dep menjabsnan mau ke assembly kalau pas ke resolution pas kita pa ke resolution dan lagi dalam kami ke jingput dia ni dalam kami ke jingput kenma nama teng mau dak buruk isko mungkin omi khmat bang ada le untuk ni bakal abian lakut lagi dalam kampan buat dia jangan tak dawi kum ka parti menhakimi ki kendiat tayo geladak ni ke solution sta ngapun kenma we ni but nasibak kan keren ini bidalang minister ng arts and culture bahadin ba la pas ke resolution but hadin ba ka ministry kalau yo apa dia ni resolution natrai kiladon ki query bubun oh kiladon ki jingwa jingte kata Ktien Khasi ke bubun no ki kriteria oh ba banla ban pengat ke Ktien Khasi ya ke studio jangan singlam kajungi kepada kesian kalau don kowe ka jubah na kalian juga department arts and culture keba mana kapakla kadon ke jingkeli la kani Ktien Khasi la pendon kamnem da baro kowe ka state lani baro kowe ka district unta delay kadon ke jubah ko hamlong negatif na kalian juga asal proses tengah kuat ya kan dia final mau ngilapan iya kan dia harus minister
mangilayo kopi ingin ada kekuatan saai dulu nambah video buat dia. Habakran haka je langkum kongsan ula kentujur ya kistat ho hak Ktien Khasi bakin walang haka waikaran san ban penmi ya ki Ktien ki baki pai ba kin klumar har kom speldang ulai thu ru ya kabenta kum ka Sorkar kalaya khun ban penrong ya Ktien Khasi haka ichidul. Namun bagi bon bahan iklan Ktien Khasi bagi thoru hak jo bon ting ting ke jing tenno ka jungi ka yemper na kowe no we no tho so we no tho. Na kwa la da long uniform. Kumba si omno kumba jingai duksa don ibo tho i o i u e u i u ti don ibo tho u i u e u i u di te kanu ko ham so be e mo biang la kwa ban ben jus pa ya tien de jungi ke di belong we ke uniform ke de belong we ke ju ke tho ka ba ki bre ki ba puli kinu adon ki jingar ti la da ki tho du e du di ne ki tho u e du di du ti ni kuat betul ke wei ke bono ke wei ke Ktien ke bon berga ba ibala bedung dan kenu ke jingso tu bakla ke jingkeno ke juki dan ke jingto ke juki dan kalau muda ke meso baga Ktien juki dan kham terus pa ke ke bos ke bos te bon le menda ko ke bos ke juk menda mengi ki pa ki pa so ki ko ki school Khasi ya pa ki school pare lagi kali wei kan dan betul syu lagi kali wei wi dan betul syu ikli ek dan betul syu hangbu ke ni don ke nomrem ban pendus pa Ktien Khasi lada ke terai ke jongi Ktien Khasi ke jongi ke ba puli kita ke Khasi alfabet yo ke ba ni latip lah dadu por jong kamazun dadu duman rai kunjuru juka kila ai ni ya kini Ktien ya kini alfabet Khasi tidak ada mangi pada minum pendek besar iki, tidak lagi le iki benpenduk pendam, di sisi Khasi berketin Khasi bersejana. Impua yang kita belum. Ikua berketin Khasi nak kawai ke sengi sekawai ke sengi, kenang ruspa, kenang kiu, haru benda kau kelong, lalu boys dua kenang lalu haru PhD. Isu seorang menoi kita. Benda benda bagi pala benda yang Ktien Khasi belum official lalu aku mereka dia kejungi lah oh ini kau di associate official language ini sebar job ke Meghalaya impala berthok bentar dengan Ktien Khasi tinggal belum waktu itu sebenarnya pengadun kita ke juntok ke inquiry ke buan dan ke Ministry of Home Affairs ke bedai dan ke bentar ke bagi pan ya ke kedua-dua ke inquiry semua tehri nak tahu om kedua-dua ke juntok ke bah Kamdu Sultanah di hagalo juga hingga di direktor di dalam ni lagi sang perkhidmatan wad mengenal kita rei imla nama bag sim lawan direct se poka ad kasor lada kawan ko isti ka baga mahok ta poro baga nambat ko menteri bade pede ka ad kasor lada ko ga official committee for inclusion of the Khasi Garo in the 8th schedule the 8th schedule jong lawan apo na kawan na MHA siapa ka political department kami bagawan siapa ka azal kaso department jaro dengan ni la dan board committee la constitute the committee la sna board committee dah ke benda ban kelan jujo dan dia ban ai jujo ya ka board dah ke committee dah ke benda bila ban pha Jingtreikam baro ka bagai inquiry kawan apo ka Sorkar India kena bergerak menyo ai Jingtreikam bertingna bagala Ktien Khasi kena bet kala biang benong no benrum no agak each schedule juga konstitusi di India bahkan bag Ktien Khasi kedang don ke Jack Benriru kedang im tadi nak kata tahu ni benek sa berbenrus pa ai Ktien dan kebenda ke Jingtli bat ke Jingelong kawai juga Jack Benriru penenget kabar tim dan Jingtreikam juga Khasi atau society dan Jingtreikam juga government dan Jingtreikam juga district council ke jongi baru likely district council dan bagi baru indum songkai lalu ketika pateng gamlong dan wan ketika pateng bersawan lalu ngetrek dekat lang dalam arti yang kau ingat pada Ktien Khasi jongi yang saya itu no agak ka each schedule do ka konstitusi di India yang kamangila berperanggam hab setelah jong ketika dia jongi berapa Hakani kesengi ukongsan ulak pelaj yelai tili kikot belatho de kilai ngut kinong thokot bapau ke jela.
Swaban sedang ya program kaladon ru ke jingpuli putri nau babu Andreasun. Nam tho bamdon kinong yaro. Kadang tho nang buon ki bakerko. Jingtreikam sitom jengki mdon bai. Kat na bayo lalu ni kisumbo. Bantbe jingshai yaman ki kau pun i. Nong tho bare kiru long ki bakra ki apa ap kal air kan si lanu kal air kan si mdon badon yaki bandang kan mau lai tang ki basno pi suryam kamin manu bela pajut kti ki nong tho banyak kentiu syakliar kilon kenjang menu percaya ki kejuiro lagi klem bam klem di kakpo kitang banglong sakhi badai juk riusha pensya ki skor bat snap ki sojwa